مازالو دي في غران سبوض منصيب ذا شو يوقف أرورارن ثمليليس توغالين لاكاف اشو كان يبوي دوال السكيني ذو غورميس كومبيتيسيون ماس يزيد يريشان اسوال لا جي اس كا يناد نكوني نفغا هذا تسيري ثملي ثاكيني لاكاف اديلي اسن 23 يناد خط الله جي اس كان ناسن خسروا تجار 20 غير 23 ادوالين ادوا اس اثني سعدن نوثني يزيد يريشان يناس نكون نبغى نورار اسن 23 ديسمبر اكاتيد سواليم ذاكيني دي compétition. En attendant la décision de la CAF, on a choisi le 23 décembre pour le match retour. On ne souhaite pas la délocalisation. La délocalisation, il m'a dit que ومن زون نوفمبر لكن ثملي استوغالين اسكو هذا ديلي لا ديلوكاليزاسيون كيتنا وين راح الدمورة نا ادورارن ذاكيني ثملي استوغالين دونك لا كوب دو لا كاف على حساب كني دينا ديغني الميم اونتارتيان ماس يزيد يريشان نخدم دون سيليكسيون بوين دينا يناد on a fait notre choix, on affrontera les Royal Léopards le 23 de ce mois. On veut jouer à Tizi Ouzou et on espère que les autorités donneront leur accord pour que ce match retour face au Royal Léopards se joue chez nous. Donc, ici, Mas Yazid Yerishan. Voilà, donc l'essentiel boyen idina mas Yazid Yarishan di l'entretien qui n'est pratiquement tout mas Yazid Yarishan il s'exprime presque coulesse de Gourmis compétition en attendant la communication la GSK تساعدني مخدمة نسوي لا فيديو عندها اديقار ويدينا ميسورا هي اون كولابوراسيون ديال العالي على كل حال العالي غتسيلي ويا دي جارنا النظام ينغمسن إما غناسن ينغمسن يغميسن النظام ديال العالي هكا اتكومونيكي لا جي اس كا كان لو بوتور مالوروزمون يصفات كان دي انترنت صورة ودي صفارة la version papier de Sfara. C'est un problème, c'est dommage pour la presse, c'est dommage pour le public sportif. Un très bon journal, c'est un très bon journal, techniquement réussi. C'est vrai, la qualité, le papier, etc. Les journaux marins algériens, la qualité papier, la qualité des caractères, etc. Mais quand même خدمن القديش ام قران ينغمسن بدال خدمن سنينين افودي كرزان كملت اكاكي فوالا دونك دا شو يدي بوين مس يزيد يريشان السكين ديالنا الاولى غاف تملي ساكنين يدي سدون يبويد ديغني افيغ فلان النظام لا جي اس كاي الا وين دينا ديجا قبل الا وين بيان سور يدي سدون أين يدسدون بيان سور تمليليت اليواسما إند نكونين اليواسما نسعى على خاث العالي دونك لا جي اس كان اديلي تطلب باش لوروبور اديلي اتسوخر تمليليت ديال لا جي اس كان اكو اليواسما اكو تسين لا جي اس صورا تتوخر ديجا نيخال لا ليغ تديسيدي بور le 14 décembre qui n'est pas tourelle où la Tsina se demandait la GSK باش اتسوخر اسكو تدخل لا ليغ ناخاطين نولي كان الساكن يفضل البروغرام يتخدم لا ليغ تمليليت قال لا جي اس كا لو اسما راه ديالي نورمالمون اسن 9 كيني اسن 9 ديسمبر كيني mais elle est maintenue donc voilà on peut نزمر هذا الدنيني
مازال هذا إمهات هذا سورارن. دونك فوالا